Awau masivitalini masilikali Kauntini ya Kitui nomaendee na kunyamaa Kumana na unyivu wa Matakitali ivindani Mukomo wa Matakitali wavikya mithenya miongo na itatu vala silikali ikwendeka itwaiisye uneenan'ya na Matakitali na kumantha usungio wa mathina ala mevuilite Matakitali ukulu waumwa ni Dr. Vincent Munyoki mutongo wa ikundi ite ya silikali ya Vincent Munyoki Foundation kavindani kala watwaiisye ndamuka mwanya masivitalini masilikali Kauntini ya Kitui Kukunika maundu ma uiti maendee yete Onesmus Chalo na livoti. Silikali ni akulo kutwaiisye uneenan'ya na muvea wa Matakitali na kumantha usungio wa mathina ala mevuilite Matakitali kwa mbitukinoka na Matakitali ala makomete vandu va mithenya mbeu wa miongo masiokethya wiyani ukuli waumwa ni Dr. Vincent Munyoki mutongo wa kundi ite ya silikali ya Vincent Munyoki Foundation itina wa kutwaiisye ndambuka masivitalini kivathukanyo va Kauntini ya Kitui vala wetakana nomaendee na kunyamaa Kumana na unyivu wa Matakitali. Silikali nayo wina jukumu ya kusunga enenzi wina jukumu ya kusuvia enenzi twiketekele health crisis yende twiketekele health crisis yende mbewa undu yendete tuvindisye tuone undu andu alama tona kwila maeti tuka matutiete mundu wakwila mayokwata uiti ula malekula maihitwa tulilikane silikali ililikane andu maingi imendee na kuthina muno masivitalini imendee na kutumia mbesa mbingi muno methi private sectors tio jukumu ya silikali kukwambia jukumu ya silikali kumake sure ka enenzi ni makwata health care ila malekula makwatite to negotiate two wrongs don't make it right makoseli mesovasio Munyoki wetakana Mukomo wa Matakitali na wele kuthela kumana na wingi wa enenthi ala maendee na kunyamaa meikwata uiti masivitalini na angi kuvikia kutiwa ni thayu ndanani wao mundini natembea masivitali metu kauta na ninaona kwina thina mwingi muno Matakitali mai masivitalini masio ka clinical officers mai masivitalini na twina ila tuita health crisis ivindani ngututhia Matakitali twithile twi ready ku negotiate na silikali twi ka medical officers ka medical practitioners nitwatekie health ila ya tu suie withile nitwekia thayo wa patients mitumbe itwekia thayo wa mundu mbe na ivindani nivinda ya kulilikana othila twatekie tuka obisini ka tuyambia kwikia kabuti ka white na uyovo Munyoki wakule Matakitali mavikya kwithukianise na silikali no kana kwavose mathayu ma enenthi ala maendee na kunyamaa muno masivitalini twika linzi tu negotiate tuthukianisye tumanyekana amonze mendee na kusava ni relatives maitu na nanawa nandu twisi twiketekele masafe twiketekele mwenenzi asave na ndena atia yoyote Matakitali twithile twi ready ku negotiate na silikali twithile twi ready kunena na Matakitali internship ka interns ala maendee na kutetewa interns yasu ima play a very critical role in our hospitals twikolwe imomo thima mbionengane ndawa ni mama twika Matakitali after few days ni mama kwiki akavutika ni mama kula matona kukutu kuweka upasuaji. They all need to be compensated and appreciated. To appreciate kila mundu mundu wawe wa musiola mende matethasya ivindani tuna health crisis twikale vandu vamwe tedi vote vlingo movo mutongo TV kuma Kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.